ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Kalamari Football Club kalayo Korea ka namjap da ka bapelim no ya ka Mauser Football Club hadu hnyoko le iway ha ka basdang ya ka lempung ya le kai jong ka first open to all knockout football tournament kabalalong hamadan kur kalang ha ka snong bhoy rembong ya ka ni ka lempung ya le kai le penlong da ka dorbar snong lum dat kla harengkat ka jinga trailang bat ka way ka kenhon kabala tip kum ki mau bersiu ha ka bakila pen kre ya ka khusnam da ka song pisa ka ba arlak san pho hajar sha ka kinhon la do bat shilak san pho hajar pat sha ka kinhon ka ba wan ha ka kerdan ka ba ar ya ka ni ka lempung la plipat ba do president jong ka Ribhoy District Sports Association uba RB Shadab ha ka bala sakhi lang ru do uba ngai lang dhar uba lalong ku mukong san nang tadi uba dasakhiat bha lamari u MLA jong ka Mahoti constituency lembat kiway Ilong yudan bok menyayo menyasimen talang hang ne janmir banyo I ya kene kadur jong kene kamadan anut menong kade kamadan jongi namar ba kane kamadan hang ne kade kamadan ka agreement bad ka RBDSA mentala bun snem inang don ha ka jingpet jingkbi ya ka bad ni sutnan namar wal kadang nimla men bahaya ka manwanra ya ki jingada ya encouragement ya kene kejaka hindrai idon kini community pada hapo kini ki kendiat senam ki banwan pangindio ya ki jingarap naga sorkar aga jingisya ya kene kamadan gila penmang naga bentra kan national games kaban long haus nam arbuar kabaka sorkar kala penmang sya kene ke district ke jongi kila jidru ya kene kejaka ya kene kamadan ila lejru long rengkat berkesenang belum dah kelar. Banyasanya ke agreement. Mereka ka bangimla mentip bersalandat. Ngimla menpendep ya kena kajing sanya ke agreement na kementra ke kendai pau kurur. Kabadai bentai ya ke football stadium haganya ke jaka. Bat hadu mentra ke kam kadang sakut. Bangiau I kumba buat ke national games lu imat kanamuan haganya ke jela ke jongi. Lada kawan idon ke community bahkan ne kamadan ke diga way lagi madan ka ba ka sorkar kala jit kajing itu na kade ka natural playground ka mangila penun kam hagan no ke bentaya ke ne kamadan ki kinong barembong kinong lum dai kla ki ba sya ke ne area kilong ki badan bok papiyo ya ke jaka ke bakum ke ne ha ka ba kila men I ya ke bakum gini jaji lakai Dap san posrem hausrem arhajar arbusau. Uneu arbusau ubanwan. Ban ngiladon hagalenti. Ban perkat. Kumno ban piano. Ya kanya ka Ribhoy District. Hakisau san teli ban riu teli. Ki Sport Association. Kibala ban lai mikmat direct. Na kanya ka dong Ribhoy jongi. Sya ki boar ki basalar. Mentang idang don haglenti bangin pia ya kini ingat pengila ben penulong harus nam arhuar u arhula nginang inaikum ka provisional au arhusau ngin declare ya kini ki Sport Association bakin function laga jong bakila punya mikmat damaki sa kita ki benta ki bahasa jong guma ka MFA dan ha kano ka benta dikata ka give ka RBDSA ka don haglenti ban pendep swa mengindap ya ka san posnam kumuway nang inong sen jong ka RBDSA ngakan mau posnam sija kena ispat nyo pusaw kadang kena rit kadang kena samla hak ta kapor kadang ya le matrik ni form ya kanekar RBDSA kayin jong i doktor di lapang hak ta kapor kalong tam khanarit ba bangalong ru badan bok banyo yang hadu kani kapor badru banyo ya simenta batpi gum u president jong ka Ribhoy District Sport Association bat ngangai scam baladala ban perulong ya kani jing temu kala banlong ndangilara ke ya ka jubili ka RBDSA kan sa penpet pede
daga nogalat kalenti banam teng ya ka jinge dei bat kanya kamadan itai dei jing sumujongi ingenge skam ba kita barok jing surlong rengkat bagi jing telang bat ka chunong lumdai khala bat mengikum ka Dengan kerpat ia pergi pian. Daya trestom. Halor kasap kateren ke bau belai ulah ia pi. Daya trestom ia perlu dia kepor ke jong pi. Nang ba biru pinlong dipeliar ibangin yoi haki postar dan ingin yoi haki signboard iba per. Kata kadai kajing agnot kajing kwa nalian kejongi Inong pekai lani kamtam nangaku mucipes uba pikut menegesni ngakwa manyoi hagawai gipor kisni mansawan inmi gipiliar nagani ke tournament nang ni ngin sayoi gi hagi postar hagi signboard ki per pin salong star player yang state la banlong star player jongga country ke jongi la banlong star player jongga national international player. Pak mata kadai ke jingsang, kadai ke sini ke bosdang yang ini tournament. Henry ke jing ipo ipeng, ke jing penkre kepala ihun kepala itiang haduk kata-kata. Tahagan ini por ngamdon menongai, nagaliang ke jonga ngai ke jing kerku kerdo, ya ke senong kepala penmi yang ini tournament. Bak nga aero kajing kerkukurdo ya gini kitim kiba artli gini kitim kibala yele mata kesngi kiba sedang ya gini keturlemen bak nga aero kajing kubulai kerpang ya kitim kiba daun cim bentahang ni kidon hado lai po artli gini kitim tengah kajing seneng kajing kentiu yang dipeliar kini kipadon hang ni boro arliang ba kajing yele kai kajong pi ke bagi tunat hadu kata-kata ba pangaongro lo ya penibha ya kasap ya ka phong kajong pi peni ya ka talen kajong pi kumapi yele mentah kamu mai doi pori padang bang kaca kemen cuki lok yo maya yulen asun he chigi mum poi dei men mujai ada naw yori gaini to in the shop to in the wide ai suri babang ai suri batamai para location ram tak kau wenga kwa banong rekat ke suri wai let barong ke jiku slide dari sai na ko ya ba min to percaya lukai hala itu ba ila kam sang bukan stiker wang ba bibang baroba na suri cidembang Tonga penbena hakane ke janmit bayakane ke open to all knockout football tournament 2021 Lapli. Ladies and gentlemen, this marks up as the opening ceremony of the first ever knockout football tournament organized by Lungdad Club, Darbar Shnong, in collaboration.